die masa. Masa. You would know crowd. But I'm talking mammy. Yankopo shall be. Oh, dear, that they are consortium. Yamishrao. You did do a consortium. That's it. Yamishrao. And like I want to come to 2 young king. Oh. Yamishrao. Yamishrao. That's it. Yamishrao. Kwasiada no padie. Aha. Eno bi ehwe. Aha. Eno bi etie. 0551931931 0548931931. Hello, me don't Fubeni. Hello. Yes, sir. Would you baby our casa free? What's your friend Daniel Casafi and Cassie? Pontankas. I ain't found Cassie. Pontankas. Mammy Tio Senior. What's your fruit and then that? As an inquirer of me. You continue all that kind of a tone. I think you may come up. Young children, I don't know. You send down a palm to a gas station. I think you may come up. Okay, I hire Sompa 93.1 FM, Sompa TV, and so why? Okay. All right, Nyankopo Nshirao P. All right, Oka and Kasi dear. Maminchia, me ankasa me mame CB owo bojare ankase enra ena oba Benis enya ne ho kani Benis me mautin kwa anopei nyame aye wadom wafiri sujadie mu woni o husband police ni no ni dina escape me kakra me mamo aware so ewo bojare ankase ena dwumadie e course wo me do fu be ni Jaro, Ejaro Swami. Hey! Ejaro mi ti wa no pay. No pay dear. Every day. Oh, she been crying as one now. Oh. No, I can't. So you call no no as I'm for na. O kakwame e kan da. Yeah. Oh. And it does so. And it does so. Yes. And it does so. Yanko Shao. Jaro. Hello, Midofu Beni. Yes, let me hear for. Okay. Because I see Jacobu. A mema crew. Casafi Jacobu. I ukro no sa na your friend a member crew. Unimo ho. Saturday. And yeah bisa. Jacobu. A member crew no. I me chia Jacobu fo nyina. You be able to. That's right. And I don't know. Amen. Why dear papa I think Sompa TV national motivation television. Sawa. Because we put Frankata. In fact, if free that madam will be free, teaching my crew, we are friend of Broma. So, or catching and say, Yow, what's all that? What feed you to Sompa? At the about to school, go on. That's a group. I so say, what is super glue? That's so no. Me say me remove to cry me be ada sisi am no ka say and we remove to cry chi kwan bi me so TV na da so from no pa ko say ni. Nice one. Easy Sompa na me shiram Nyankopon shira opi. Hello me don fu be ni. Hello. Good morning. Good morning. Udini baby a okasa free me don fu. Your friend is the first Achimoda. It's fire. Okay. Mami ntie wa no pay. Mami shira won so. Amen. Bacho phone no pay wa no pi. Ka betimi atwe wa no afri phone ho kakra ma me. Hello. Yeah, hello.
morning. Good morning, sir. Yes, what more patrona so na udini baby a okasa free. Pacho, your friend Roland, the Casafi bat of North Town. Ah, Roland ne. Pacho mini. Ah, una dam na so obeka wanu aduru no. Aye. Na wo ho te sai. Nyamnya do me ho ye. Ah, una okasa siri. Me na me kasa. Ade ba kwa me ho no se. Aha. Ya se obi a ehia no ne obi a wawo. Obi a ehia no ne de wawu wa ho. Obi a wawo. Se o tin kwan ma o ni da so. Yes. Se nyame timi ye ma David a o da stress be ni kesia. Ah. O timi fa Joseph be manu ye ni pakesia. My God. O ni da so se. Ah. Ani be ya me. Obra sada ye boni no na nyame ahwo man kesia bi wo sara yem obra din enfie dio pro ni da so ni nyame atinya ya mana me how ni se me tinya ya mo na mo se Roland nyame nhira wo he awo fopun so na enipa no peso ko kana no aduru no otene bedane motivational speaker. Last week, sorry, me ankasa me fa phone Fred Roland and any din komo. Asujafo mon tweme ye ko the secret of life no so aba. Na sa wo se me che obi kunu che obi yira enne me che obi yira che obi kunu ewa fidie so. Wo de tweme me ba sisi a. Doc, me mo akwa ba. Yeah. Say sujafo no ye be kan ye ho abom na ya tikuo na ya boaboa ye ho na ya tutu ye ho fo na ya join hands say ye nso ye betimi awura wade mu enye fede say ye di suja we will come out we ye suja ni na wo hweme a momfa production line nto so mame 05411266626 ye audio breme die na wo kom wo suja die mu ede na wote de na ye kakyerɛw ye gu anim ase ye ma pressure na ye na ware ye na wo ye na ye sei sakasa no ye na edibimo kom early grave mu sabe awade bone ye bi mu ko ye de kasa ye na ware e wuchewo de wote no me ni hu nkombo untina me wa ha ye kan ye ho abom na ya boa ye ho ai yen tena sujadie mu we will join hands and help each other ye be kan ye ho abom na ya boa ye ho na minister no say no wale am ye ofiri wada o wale am ye ofiri wada enti asujafo no nyankopon ya aduma by next week ye the WhatsApp group nso beba na da bi question wo anyia no me so wale ye be you ofiri wada wo anu no ware na de wakoka King George mo ne the great mo okay and there some asujafo ko anya president e was say ye encourage ye obi wo ho a wo de na spiritual e physical challenges bia wo mbia no ye be joining hands together na ye free sujadie mo e wo kwan papa so enye pressure bi no ori bi de ma na sabi wakofa ti bonkoso bia betena ofie ama wa betete wa brabo doctor said adumi mu akwaba yeah no na me pacho wo ho te say Kristo adom me ho ese kuo na ye bete no nso so no o ka ho amena me president that's right asuja for president na te hono sure ai say yes suja na yempe biem operation yempe suja de ni biem enti suja fo amo Ghana ewiase nyina da PK susu ye suja fo no vice debi awo suja de nyo me say anadua wo said yes ya deme no minister what do you say wo from ya mintimi mfa wo ye sujani say wo Ghana wo abrochire minister me ye sujani me di suja che me kon do awade me nya wade am wade minister amani say na me kom e wo sujadi mu numbers is 05411266626 05411266626
011-266-26 enye fere say mu be disuja now we have to come out and King George see the trust David every time you anya de obi pe and say disuja you obi o ho a nanui ewu just ye nia ye pe bi ma no na chese ye obi o ho a o bibia o but ehu eye ne hu say okofa oba krampo e na betena ne fie and this is the time e was say ye kire ye ho na ye motivate ye ho na ye encourage ye ho say bra na wo watimi atoka atim tofu da bia e na usuro say wo behwe oba na fu okra say ka na wo timu no wo hwefu okra wo no ka na wo tofu okra so a ensam wa hwe maintenance anyway so you obi o ho a ni sika ote ebi mu hia nkyekere sika kora ote e de ahwe oba enu nti na onware oba bi nso a waye no ho se ai e na me de me peso oba be hye me so and then you hear teachings we will join our hands together na ya bobo ye ho na nyesa sese de ekone de ano ese ye tie asujafo eku doctor na president PK and a vice me PRO anya make asama asujafo enti me pa cho se sujade enti no udi yawo owura ho a anopei me pesa me ka kire wo se enka achi wate tweme na yenko the secret of life no so emra no me mo akwa babiem maje so a na nkomodi ho kese fa esujafo de me di omho ngoma se me fun yi freeze ni na unin se Monday ni na ba me ho na yeah Monday na obakoye no anche ana woman bi bai wase Sompa eso na ohwe ye anti na ma obai no nice ala so okranfo no okwen no oboni nsa no sa anti na me hu se menya oko na professor no kasa that time they na me nam highway no so ntino right abusia segment here do see the secret of life eni ma bi o ho e ben wo wadwene ni so eno na doctor said to do ene oba bedi hu nkomo na ne ba bia ye pese di nkomo ne fa no say na kakra ni na wochi kakra ni ye di nkomo fa enobaye eni enuaba ehu ne enobaye anase duane e me pese di hu nkomo eye bode bruni friend say plantain bode kra na eye den ene baaye efri hene ehon senkaye te sei doc mayemo wuram why kra na de bode baaye yo me da se wa mame akwanya wesi bode de ema on se nyame na ade bia no nyame na boy no correct but bode kwa fa so a yehunu se wesi yedi no ana se yehun bode no de ode baaye ana se wo ma yehun bode Alexander the Great. Okay. And Alexander the Great no oye okofobia oba ewiase na ache pa yi ansa krampo ni yebe Yesu enti BC something and Alexander the Great ebai na oye Greece ni na okofo okudi wiase nyina eso na kokoko no ne de ni kopie Asia omaya ye friend India inti India ho woni na srafo ni soldiers for no ewo ho no no ekoba se na omuni aduane bia omaduane asante na omato baha omayemre ebimu soldiers for no bi ewu inti eho no mo nam na omukohunu se bode ewo ho abre enoma edi okay nti enoma edi no na omoye adwene ba omutin se no se de ade enoma edi omuso bedi bi ahwe ti omudi ye no wo mo amu nti ema omo titi bebre na omo yesa ne baabi ombeko akobia no ombeko akodua bode ni bi ewo ho na enso bode na enso kwadu ni nyina eye baako enso bode na enso kwadu se okon scientific name a ni nyina ye musa paradisiaca
Yeah, want to crom ye ko fu no papa na kom de nia. Me body de abre no. Na me di se de me di kwadu. Enti ni nyina body ni kwadu ni nyina e ya de kro na de enti a edin no abai banana and plantain no. Eni say Arab for ena etu ni din banana. Just aduane a ede. Okay. Enti banana no e Arab language. Ana abai English word. Ana plantain and also every Spanish word we are friend plantano. Ana English for no can no plantain. But ni nyina no ye adekro. Na body no egumu ahoro. Ni mu ahodo e wo kan body akuku ahodo na over 500 body. Yewo apantum. Yewo apem. Oniaba. Esamienu body view body sebo ana waba kwaku ntrowa sane manu kaya makoma over 500 and across the world ewo ewiase. Wow. To be sa the other body ba ewiase anase o ma ye hunu se ewo si di body a na Alexander the Great na ba bi obekon akobia nso na odibi ko enti odibi eba Africa hanum. Africa hanum na Egypt and what be eba na body na nkasa de odua no anye de ye ni ye de friend kwadunu no na ye ewo ehonum no eba Africa no me fan say BC 327 327 BC and I just say a chepa ye 327 years and san ye be Jesus Christ. Okay. Na uka Africa sem na Ghana ha ankasa so no. One day body ba. Ghana ha no. Na on say make us say ba Africa ha no Egypt no. Nti ye na nanom no so no ye nchi no efri me fan say Arab na ba ya before no. Nti omo ba ni nyina na kwadu ni de na eka wo mo ho a ba bi ombedu ya be ye no. Omo adua. But now body no on say make us Alexander the Great ediba Egypt anye ni na body enka ho ti ye na nam to aso sa be dru meli am to aso ba Burkina ba Ghana no na kwadu de na yewo but na body na eni no ya chemu body ne kwadu na body na ankasa de na ebini ha enti eye Portugal for ana ediba o mo de buy eye me fan say 500 years muni 1501 ana Portuguese no de body no e buy na omudi edi ni se kwadu no na abre no anu ohwan ho no adi ni se de kwadu na but omudi buy no omo hwa just say kom so wo ho no nti wo betwen ya ma no abre enti eso a ni bunu no ano omo anu ahwe omudi ni yi ana ebe no so be ye aduane a yedi onim se Ivory Coast say body buna nkasa no mo mfa nyehwe sa ukọ omumfu mu ni ade a twese body esi ho just ebre ansana wo ma make good use of it body just body bunu no de omo nhye da mfa enye yisa Nigeria so sa om de kokọ no na wo mo ni ani wo super do yenhwe ye wo secret bi wo body ho ana kese pa ye munwuram on say de na o can say every question no mudi de abre no Africa ha no anase wiase nyina wo pe oman a ye di body pa DR Congo efri ho Cameroon na Bagana ye ne ye di body pa omo aka no de abre no na omudi enti DR Congo efri ho Cameroon na Ghana yet the whole world omo munim body dia na say ye di body pa no na secret e wo body mu eni say body e wo ni nature via nyame aye no ebi ni say se wo do body ho a e din say sika bitwa body o do ase a e din say sika bitwa just bia wafire ase be 2 meters doc no ewo energy bi ana sunsum sembi ana nature sembi ka ho ana I want say nature sa nyame aye no
enti a protection body and a protection enti say sikai etwa obi kura na utwa body de nsuo no eso mu ana nsuo no etwa body empemuja enti wo wase a onya ade adi muja sem ebeka enu nti ana ye nuanom akonfo no omutimi twa body mu otwa no fresh na nsuo no aye sika no no odi twa no ho a entwa onhwe abeka se bin na wabin Amafo. Police no. Se utwa body anakwadum fresh. Utwa mu a seka na udi twa. Me kan se obi nkoye bio. When the okoye na ne tifa so dia mesra nkonkoye bio. Udi twa obi a entwa. Obaka se obi a wadi sika duru. Nti akonfo no ye pa de ebrinkofo ni se wabin o sika duru. Wow. Nti body empe sika emujasem. Okay. Nti ye energy bi a nyame edi aduemu se emeboa enipa. Nti se bi a accident obenya accident emuja etunu oba bi a in case of emergency muja etunu a body na haban otwa na woda so a seconds e wese emuja ni twa. Body haban. Body haban ye. Nature sane nyame aye no. Wow. Wow. Doc, na ye wo health benefits bia e wo body ho ana. Kese pa. Okay. On say body ni twi no. Me ba eno so no body twi ni ye friend body. Na de ndie ebenya no body no. Ade bia ye di bia ni din na hya se ye bro bia na abrofo na de bae. Enti last ya kan brofre ana yesi enenso ya kan brode abrofo de se na kwadu de na o hadada. Okay. Enti bode no mde bae no se ye de kwadu na ye nimu na we de eye abrofo ede ana ye brode na etimisa yare maako 80 bode ya yedi ya sayade 80 na body no yeni kware e fasudi no yedi body nso yeni yese no obi bedwa body no wadwa no obehunu no wasade sikai no ere wase no wase body no wafu na ebe kutuka onya body bia na ya nwura ho no ne ntimi nsonson saa o David o se enye ni de no ana se de wo pe na wo se wo yi di padua ni hia ene na wo se wo ye ma no enti ekwaya obefa so obe se menwa body no kra se ya pimu se ye de ye menwa body akaw body akaw na say ma me no mempa o udia e de pa kra sene de wadwa no body akaw no otete ni sa na de agu da se no anase se o se ehon na ye tum ninsu no skra na esa ye du kese ninsu no ye du kese o pressure diabetes ya eboa kwadu nsuso no enka dini buru no sa watete na ya no waye no kwadu akaw udi ayare a esa no edoso kwadu akaw esa yade pa obi o tuberculosis oni kwadu akaw no odi to aso abe sumiensa ebeko. Wow. Enti sane body no yare a esa no ka se mekeka o sa nyina body etimi esa body ya ninsu no ana se na yi no onu anu wo ne hunu no emu na wo tadi a etimi eboa ma o sa no e back e form kama. Wow. Enti akwai fasudi body no enu na habai no a awo na yede infant doc no enu so ye dukese pa na habai dwane na esinsan body no ho ye dukese pa enti body no na se doc no onu doc no ehun su no sebi obi a ne ho scent ewo no ho enka ewo no ho no ya onkope omo no doc no ni bi na ni su no no de wanye ye wo ade a ode beka ho and they just offer me odi dware a sent ni nyina beko sebia bro wo bia ni motuo mu yinka pampan woni nipaduam otwam se ya
na se ne ho agye ho dokunu fo nsuo ye fanti dokunu nsuo ya entel dokunu nsuo ye ade ba ko bi ka ho o de ka ho a sent ni ti se de e wo se eko e be yira se sent wo wanu so a obe no o de bi be ka ho no wanu eno so ebeko enti body de secret e wo body e ho pa yi pa ana afinsu ni hini no etimi esa kidney ya woni ma o de ka ho na blend a onom no fresh na kidney na ninsuo no and I also body ninsu ni borisu no eno so ya dukese pa a virus bia ni we wiase a entimi nsa wow doc yemfa de akara nse fridge mo Matias na yenko ayiko herbal center kakra di ema ya yaresa no aya na eyesronko no yeah waba no ayema waduro no yese wokwa di body see but nifa no wo be ka che no kwa onko ye ne se de ofen onuza agrobi na wudi na wo mo a mutimi ye sitie no omko no omo ye ne de omo ye no a doctor mimo wa yiku se wudin ayiku no de e fata wampa wow nkofo no na e kanfo yen anti bra ayiku heba center yare bia e ha obia no fo ni kire yaso ye oba ye bema ho ehu aduru na nyame do so nti oho ebeto enti ya sa yare bebre obi amoja etunu a o si 20 years ni na wukua da ya no afrem doctor mi hu de menye wo wow emoja no emabiem enti nyame fa ye so eboa nkofo enti fo ni kire ayiko heba center nkasem yare o ha bia onam bia na ye de aduro ebi nso so abadwa so a Ghana fame nyina o ko heba shop bia o se ope aduro ni bi ato eye frato ke ani ayiko man nti awo ntoaso awo toaso PRO se say de udi ba kono se say de asem ya suja fo PRO suja fo nyina mu PRO ne wo hu o ye suja ni hu oba bi no wani je no na ntimi nkakra be bo ma ni amekwa akokama we ka che na o ka wie so ne se yale bi ho so ya sade ayiko heba ya sa sama ya sade ya sawo yade na wetimi de aye adwuma wo ma wo ho fe na asenya me enunya minister ena ya kopie mo ayiko heba center ewo ebuakwa na doctor set edukofa by oda ayiko heba center no on na de edro we yaba edro ye friend flat tummy na mani di edro we hu papa paye isa wonoma etimi pege Emma wutimi rane iyi fat ne nyama ne wo mu na enipa wo ye dududu no wa wutimi se wo ye du asa wo ye dumbu asa ye di nipa ne bia be ka ho wo di a wo hia eye ayiko flatomy mixer edro we no unu anso hia no pa wo ni di a no asa teaspoon mienu na wo de agum na wa mix na wanom enyumre okoda na wasa yesa na wanom ebe pege o ebe ma wanya flatomy na wotimi de asentade a efe na wa ye sexy na wo ye sujani so na wafuso a wa hwa obi a mefaw etino no flatomy powder ibi na entry wafu no na eye sexy timi fabet bi bomu be matimi ye takin South African word say the minister say and wo hye sa na sa wo flatomy a ya na efe pa etimi kanfo ayiko flatomy powder e de amam infection edro so enie edro we ye nom in partnership wo partner wo to ana wato bi ama no meka say infection ade bi ameka me se honam ani sansa ni nyina say ye chicken pox doctor yale no kura honam ani sansa bi ndey measles ene sansa ni nyina pimples nyina wo pese wani mi ye smoother ni nyina aye fratoke edroi ena wo benom ama wanim ensansa ni nyina akọ na face sexually transmitted diseases nso go no any sanyema ni nyina so oh tia ono wedroi ya ebeba do akọ ena mewiu awibiem ensu enie we are suje ni be man na pese worry na okọ worry a you need to prepare yourself health wise prepare usisim prepare oba bia na okwaware oba nde ne betene fi a eduru anadwo a wa twetwe wo de eduru anadwo na wo yale eba
Would the Debia would draw na job and for Babo Maya labor there be num a draw be Aiko man capsules who born 2222 Bosampa a Gina one a Gina obey my dear and your bear man is our dress say now I should send Talia why fetty said the memea me no more studio moifo and no count and no plus bear money bear man. Ye juma no wura na jo na ade atia na yera friend mi wura se uhia pet name se be for sweetie D honey my joy darling this Aiko man capsules we sika ne to bem na wasabo boy Aiko man capsules no na che se aye side and side enti me kavo adro ma me na me se ma no ye ntoma ya dofo no na omfanye ye ho adwuma na wensu de me mpe abodina keka me pensem keka be ma sabi wo no oba akosi awia no akogya ene oba we de se no eye wala fort ni firi wu mesrawo top powder ibi fa wo be ma ne ho kama size a wo pe no edura no agyae eda wo pese wo ne wo yiri di hyiamu no enyu super powder enti sa wo be pi obi ba mesrawo enye oversize normal size na are che obonsa wo yere ayefe utimi no yere dey ya minister mukasa ba ko utimi no yere dey ye kura man good skin e man ho ye fe e man ye so odsolia na nanim ayesede eti Aiko Herbal Center see you oda no eye Dr. Setedu nindra ode abadra so wei eni bebre a ekeka ho a ukoya so ye ho a ubenya bi no enti frey na ye ma ndro ibi na wabrabo no I love you all. Doc, final words. Abusia, Doc numbers near 0276 070 704 0276 070 704 and I said 0557 285077 0557 285077. Doc, final words na yo boss mama family car na men mo boy enema yiso okay kuma say a wo pedro ni bi to a oko Misty Herbal we nya bi Fred Men's Herbal Costa Pharmacy ana afin so wo di woni chere Royal Pharmacy Kokoso Station Abripa Junction honso be nya bi eja wusu Herbal Atunsu High School Junction ejuso for so munko when F Herbal opposite district court honum konongo so Chico Herbal and also Ampono Rural Bank no enche hwa wo be nya bi anwoma so for nko Jab Pharmacy ana Asante Mampon Sewa Herbal Oboase Smart Herbal Bechem Ju Para ana Sunyanzo Mose Pharmacy Dunkwa Anastasia Pharmacy Bogoso Figo Herbal Takwa Owas Everybidru Fi Old Station Honum Takwa A Mensa Market Circle ho Kipkus ye Pena Herbal Kaswa nso so onko Erade yichire Sofumami Elizabeth Obun Road no so hona o benya bi Carnation so Tribe of Judah Carnation Market one ko ha obenya bi Koforidua nso so enko Gabson Herbal BBN of Mr. Kofi Drugstore Sergio so ofa kisi nkoko for enfreme meda obibia as okay ebusia Dr. Setedu na otenenka or the secret of life no ebre yen no pusudok homa was 0276 070 704 and I said 0557 285077 eye ebuakwa sepase besianse junction Aiko Herbal Center. Kevin ma yenye birthday si na yemra yen komo bono eso right aha we Abigail Yeboah we a police officer was Swami Divisional Command and ne wa woda wankasa unia ene odofo nana safo kantanka awo Sompa TV Sompa 93.1 FM ha ene ma awoda pa officer yama happy birthday Nyankopon Israel. Yes we we a sexy police pa that is here Kavianko we so Simon Asante and as Simon Asante Menu and wa woda
birthday wish every me ankasa me papa King George amene no wo fiduam ha enna onma awoda pa osi onyankopon enhyira na onfam free adumu enko adumu na onye wo kase pa. Happy birthday enko maun ye fro Cindy Opoku owo agrek ai nyankopon fam free adumu enko adumu na onye wo kase ade bia ye wakoma so ade no awrade nyankopon onfa ennomo enne ye wawodai mesre nyame se ade bia okra pahwe bia no onfa ennomo. Cindy Opoku onso wo agrek. Okay, ye fro Dora a champion mi ankasa mi nua badofo Dora a champion na edin dodo na de fro eye obaya o Lawton, Virginia, USA. Nyankopon enhyiraw na wonfa wonfiri adumu enko adumu oba ye mautinkwa mene wankasa oba nana kuto ene ye ma wawoda pa abusuani nyina se ye ma happy birthday na party kase enso bekoso wo Lawton, Virginia eye US abrochimemo enye party ketua kra ye ma happy birthday oba nyamichirapi. Right. Nana akuya adutumwa ye ma happy birthday we eye awotutua we wano na ye mitima mi aha ono na ye mitima mi adutumwa Jenax CEO of Jenax Studio. That's right. Ono na that's so no the bia na wotu bi ono ya wotutua tima the bia from the starting December no ono ye mitima mi onye me wan see the crowd oye sujani wa ho hey we ye sujani me no say me ye get SPO enti esuja for man de me wo betre enti nana kuya nyami shira no bebre minister wa ye mitia ma me sa wo ye bi ba me no wo che mi nwi bi I love her so much. Nana kuya nyankopon sha say me ma me awo usiesie no ho da bia ada the great one some kana we enkom sha ho but now we was also for who no here was nyame se wa shira na ho na nyame adome no right Kevin Asana fa mame we Abigail Obeng. Okay. Abigail immigration officer or a dream. Abi me show happy birthday. Nice. Or your sweet little sister or your very lovely. That's right. One see a sujani o. One see a sujani. And Abigail what pa. What mu ojina wa. Utim say yes. A baby ya or your baby abi nyami shiraw na onfa free adumu enko adumu onso made pa o be man pizza. Hey, what's up, man? Pizzo. Okay. When so you a fear good, no, so I can me guess SP. A fear suit to me, shaman tade. Or no, so I midwife or your nurse, ever come for not. A cover, Jesse. A fear happy birthday. If you are good, Yami sure Dorothy, Yami sure. Where's your Sujani? Where's your Sujani? Or no, so you sweet little sister. PK. Sweet little sister. MCR for boys na dia omo ye. Omo ye ne. Omo hu se asuja for no pictures ni pie no reso omo bie do no. Omo ba ha say, ene omo dia omo me hu me na me say me ye girls prophet. That's right. Efia your friend Efia go Dorothy. Onu so ye see you onwi wasa ye nurse. O konfa no chi. Nyankopon enhia omo nyina bebre. Right. Yemra ye nkomo bono so. Na wo twetwa ye din komo efa sujadie ho na me busa me nuanom asujafo se e de challenges na mo wo komo no de kakra bi na edi wa fidie so na enipa eye audios ebreme enipa omusu ahomete anopa mi pese me se bie kwan ema asujafo no esan ekasa na numbers no 0551 931 931 0548 931 931 na momfre ansa na no meka wo se dwumadie 21st clinic na esomasene yen ene ye the sciatica expert se wo to ase twetwen onankoko mu twetwen
oya obi a woti oni paduam bia no me kamfo 21st clinic e de amaw enye sciatica kwa na yesa ya de bia ha oni padua bia no bra 21st clinic na yenni wa kaginamu e pusu ahoman e wo 0540311311 0540311311 na yebeboa e wo sa kwan so me kamfo Miza 5G e de amaw se ope ensa bia waye adwuma bre ebetima wasisi wo so a eye Miza 5G na me kamfo ema wo guarana wom grapes wom grapes fruit ewom sanso na ginseng ewom na green tea enso ewom wo medofo de me kan nyina ne se energy drink abeboa pa wankasa bem say yes drink ne kama eye Miza 5G pusu ahoman e wo 0246270221 0246270221 sana me kamfo ninua mizo enso ade amaw se oye event oye party bi bibia oye bia ohia drink say soft drink de eyi na oye no abadinto na awoto no eye mizo fruit drink ena me kamfo ade mawo Dr. Silas ene ne ma no atu ena montin ejeo orders no frɛ o se doc me wa ha sei fa bi ebreme Dr. Silas ede bi ebebrɛw na mamenko new tasty food nso ahweye me pacho me dofo enne e wo se udidi yie enne e wo se udidi ma ho to wankasa ba bi a wo kɔ akodidi ama wakoma atɔ yam na wo sika no enko hye kwakwa eye new tasty food ahweye me pacho ahweye e wo Chronom station ba bi e fa bo ho car no abrosan na ene Sechewura bank edi enumhwe no eho ena new tasty ahweye ewo ye wo restaurant kama air condition enyina wo ho a obetena se adidi ama wo ho atɔwo sanso ena o ye party bi o ye event na wo pese o woda aduane na ye de aduane ebrewo se buffet na wo pese o ye bibia wo pese o ye o place order bia na me pa cho pusu ahoman ewo wa hwe orders ni bi na obi ababefa new tasty ewo na event asia aduane ahodo. Oh my goodness. Akono keke. She. Enti ahoma opusu no 0244 241540 0244 2415 0244 241540 0244241540 Kevin fa squeeze in to some me pa cho ye wo nuane asoto na wo ho ye wo potato chips fried rice jollof rice chicken wings full chicken chese bankune tilapia na pizza na de mama the great na nka ho asem because pizza no akono dodo the great nyendi pizza no ho komo kakra wonim se ewiase enipa ewo do so se nipa e wasase so. Oh yes. Na nhwehwemu so kire se dodo na ewo no ebi e yare yare no so no kofa ba ne nyina ya aduane a ye ni di yi ntina e de sa yare ba. Wow. Because wo di yi a unya yaresa wo di yi a unya pomden se di yi a nkanya ne se nuro no nyina so ye nnuane nuro na no masade ayo. Yeah. Eni ade ntina wo ndidi ye preko. Prevention is better than cure. Yeah. Wo didi ye a enka wo hawe emma didi ye wo hwe pizza ye a hwe enema green bi egugu so eyen habanro bi ede yo enye kwa enema bi egugu so enye kwa yeah saa na ema na egusu ne nyina timisa hat obi wa komayare a etimisa enti pizza na ye pizza akredi penidi opinfo di obia timidi. Okay. Ti ye box akonya we say obi amra new tasty food na ometo pizza ibi na oni
odofo betimi aso ne yere nsa odofo betimi aso ne kunu nsa obiara betimi aba betobi ya tete so ebo no se de enim no ya ma pizza na akofam kra oba kron ho a yenko ayi pizza na wofom enso so edewo eno nche se wofom no nti enye de enti me kanfo ama obi biara se eneden se wudi u birthday se o papa ye program bi ekoso bia obetimi aba ama ya mama ofa no pizza papa pizza mo assorted. That's right. Pizza mo fresh lady pizza. Ye wo pizza hodo. Me ka fresh lady pizza no. How tutu how on say na fresh lady say no mu don birthday. E obi abetimi aba. That's right. My mom say offer no. Enti numbers na opusu no 0244 241540 0244 241540 and I says 0598 988 038. A Kronum station. Abrosaya ene Secherua Bank no edi enimhwe no na yeka ho asem. Bacho Premier uye sujani. Unya wade abeware. But what pim su bia no emfa. Edie how na wo. Edie na wo ti. Afekura de woni baako atu anamon mienu atu anamon pikura ni num na atu anamon oba no wagigi usika di bema no wo boa no afa de edu time so onfa nwura wade mu no wanfa wanko wabam kura abu wo hyede mu su mepese me ne udi nkomo. A problem shared is a problem half solved. My any nkomo. Hello, good morning. Good morning, Medofo. Obebo odin ana wo modin. Oh, melt me abobako. Bobako mame. Yes, let me Jemfua. Okay. Jemfua. Jemfua minim woni ana. Me pacho debut. Okay. Mame ntio. Me pacho. Martina is 43 years in my Kete minti monya shiri mausuma yade awade rememe so me time wo ye time ka cheme se me yebonyi nka yivi mpo ma wale mpo na ma mpo ne ka se me yebonyi na nka meki ase bia me amenwale ye na da be na be wale na be da be na be wale ye dia awade ha mesa minti ti obi pe me nam so a be me bia se me pe minti nka se wo ho fe so ye beje me number so ye mfere me Masua berete media menge media menge tiremo momwa nyame wale ba tete emman matuma gini tiremo masua bere media menge mpome na fofo mi amo ya 5 million na wale na kame ne ba ko tete onho ya be ya no ade mi ame ya panyin no be da so ti ho fie nkura nyina wale da so ti ho ni de temanima ko di machio tem honya fo se ye die yo me kana ho ame ti ase me sere mo ame na ti me ame be nam so mba wu ada se me ame kama no ana de me gengene sa na ma fomo me sere mo ame Mame Jamfua ya me pacho emrantie no ba se anye bia wona obi atu anamo kakra pen. Oh, okay. Ni na ko. Na Ose na na wo ye adwuma be. Oh, me anka se na tuka no na me tanye company bi le kansu. Okay. Yes, on the cinema me say o ye tietie engine mo onware wa hu. Aha, no, afisi so na namfu furi na wale na go. Na even po se simple bi nko me na mompa ye nse me tempo. Obi am fere me po na nka manya rekikire. Na me pacho ya wo dress kama. O to bo ase. Me pacho say. Ya wo dress kama. Oh, me dress kama by ten na ma for dress no man ni wona de me se bi nchimani
Ntia dia ba me kwa solid day one day Sunday bi dia me mutwemanim kakra na meko just wa wotena se a sebio wunyo obi a uburu ho anase wunyo obi a oya wo ho basa senka bema hu a wotimi mfrew ye kasa nkyene nkamfo no mo ebe nita ke mi ko gare kura no obi edikin adwala gite ntwitwi ho anse madware mi mpesi fia mitim kura be bisa ye be ka akiro mi mpesi ena mi di mi wuni ankata nkyene nkamfo no mo de aha but me moto mkura me pese me assistant kura wo nti every Sunday bia di me moto ma se me be bia e wo se mi shave bia me even for bi sa me wona sent wo me ne ho a mefe nti me pese me so me san obi ho a obedin se sent wo me ho nti me de ahukesi de just say wo siesie kama enso emfa wo siesie ho nyina kama enso emfa the patron aduane no aso minimum no wa me say obi ntoma mpeno ma no aduane ama na kase bia aduane nyede ana me ni obi akoda na ya de wo me ho na bia wakase me nti na wako chese enka obi mmra kura mpo na no aduane no kase onsa no bo ana so onsa no mo ana wo ni mpo mi say bia ya de bi wo me ho maybe I can say dia o e bia stay na eko no mama jamfo a eja unti na me wo ho wate ba chomase enwene se obeka wonu aduro wo situation we hu da wate eja me ye ka se di pa nwene be no premi me problem etimo ba se kuru so me bia da unfo ye kwa asara ye pon obi akoni fie me salama anko bia me shedem tia ahumachi na so akopra akome ball ejele wi apibidi ya monko a mate ya peke o number na ya be fro what ya be boa me ha me ankata kafra abusuan komo ya ye di ni wan hwe ya won take ni em serious hwe ababa wa bitia wadiem awade a wo awura mu no be ma hwew kama na don fa ni die ma no wati wasuma asem awade a wo awura mu no oba no wode buo ni ani die ma kama enso wo be man unya ne kama o fa na nya hwe wati de suja ni bi ka enya wade bia na sikawum nya wade bia na edewum bad mesrew ye ka sujafo asem de ba ma men kasa nkyira wade fo no problem bi e wo wade mu nne no me pa cho solve ne ebi o ha wo be ma no na wo soro ntina ade na ntimi enye ya asomdwe ne ho no kofom oba na sa wo hwe na so wo soro a onso kofom na asomdwe mra na wo ye privilege nyame asira wo se wo awo bre ti sei wanya be ma dan eda wachie na wo nso abranti a wo odi obi ba adane punching bag no nyame asira wo se sujafo afre esuin no wo wanya oba da wachi hello good morning. Good morning. Obebo din yana mo din. Ajo yesima babako. Me ba cho say. Yesima babako. Babako na bo ba bia o ka say free mame. Yesemi otu. Okay, o ka say free. Wenchi wa hu. Ndachane. Okay, mami nti wa no pai. Musu uyi na senya nisanye min nan da ya tsana ma an so ko ya ko tibe ya tin da so mo Den na usuban te say eno hia me pa usuban ni dia ni
no. If I say, but yes, I've been family. As a way, Bemabia, Oshaba, pa. No, I didn't done. The carpentry. Okay. Na me pacho ma no so mo free nchen a wo to bo ase busa o mo say DNT na okọ DN excuse na no mo de ma wo Oh, it's okay aya o dadwene wa ho me pacho se umfie ne yesen pacho umfie ne yesen se ya 40 years. Oh, 40 years on. Okay, Mate. Yeah, the production line about to so. Yeah, send me message was why. Aye, is it a suja for no mupiaro neme? You be free sujadienum. Operation way out of sujadi. Aye. Hello. 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 Yes, sir. Good morning, Pastor. Me about why BG? Debbie Alfred. Yee. Your friend Becky. Ma Becky, fache me why? Missing can I make bomb a brother to me free offense on him. And okre. Mama na unsu who di suja? Debbie suja ne die. Debbie di ba meja. Na man so ya na you see mistake kire say. Then maybe obaboye no. Ya ba. Ya de mente we and a baby be so powerful. Oban in life got check them ka credit no chira no. And then mo ka sapa mrs me na fu nyina ya ma. Awu you if you face on him and I make us me 20 million ma for say. And yen china. Yen no na be ma tinu ni bi no just say bi o ya percentage. But in the Maya baby, as soon as you woman know Mystica, you see, said you Jerusalem. You Jatoa, may qua, it's enough for your community. They said the minute I didn't know. Then so many 2 name farm on Mammy did. Me and Jima did. It is some say, said the Obatan who come moving, said them and a name on the community. And the name on the dozen. And Maya gets into the it is over 40, 42, 43 centimeters here. Oh no, what do we have? We also know you for very Subano on the Monsa, on your master, we need the name of Bottom Milan, or the Pires River. They say, oh no, yes, I will be in the Canadian. And the Dianway. Mamma, Yankupon show, and the baby annually. Baby annually. Yeah, some more. Hello? Hello. Yes, sir. Obebo din na o din. But remember me. Okay, mamintio. Yes, I by me too. If you see of no number 5 and but she's a there can let and like give them a bad. Ade obaby a do bad. Mete a bad the bad when I make me worry. I'm saying the truth. You're happening, never take it. You can make you say you're happening. Now, then the beer before what you cannot say on my betting the packaging, a man, on Capredachi. But Barnes not doing it, only the packaging. Also, a captain of that wine and it. If you can't get a piece of what don't want my name. Work for the Mahoney, ye was at it. The mobile part of Yamin, no mobile, no choice, how and Obano, dear, what the year war. Oh, Obano call a victim. And a Busan, I'm sure
bano nti enana na oil be oya omo yi nkaka ala no be hwem akolanka kan me zo you do edina you can ko e meeting e wo fu past company e wo fu mo fanyam say mpeden en case edwuma no ti pesa again e busafun ya we me busafun ya we no maka so mpese ya ni can say e bi professor medical doctor no on mo bo no one edwuma ama e tu mu yin wa ko 7 3 so mu che wo ampa ni tu ma bom ka na me be to na captain so e bo bamba ni junior bad ni to we ati me be busafun ya wenti on to begin that the shege na ma gbe bu school madam fuka kan so mu ko ti no bian say oya me ye na san green house kam medical aid is nursing training nursing training we from out new lady so all this me kan mo walu ayo san me be me dia nka onu ya lu ba kon na bi ni sa de mi be ya so sa de mi yeda so me shock you school you be na ya wa enti wo ye sa de ne nyina ma no ebra wo pese wo ware no wampene so na osi die enti na ompene so ma won ware no wabra wabwa ne sa no no can't be I want to be aspect here I'm a school ahokire enti no de accept ye asomno ka chen ndi si ano onya da ba ndi ma ya no ade ni fu ya we si chen ni se okay kafra wati machinyo kafra baradwina wo shai se ono nti no ompese obewura awade mbiem no yifri trim because ono obeware mbacho umfie ni ye be say oh we fra homa so right asemo abuja yanko dafne wafo bi oh hello good morning sir obaba odin na o odin na go me dey say na me ka say do me okay na ma mintie wa no pay na ka dey do ko wende aso dia fo mani me pacho peja one ne kakra ma me me say no ka dey boko aso dia fo mani wo ye sujani wa ho that's why what try bia emfa yeah the best one I have to no sima be ba ko ka ho asem kakra kire me yeah long story meeting can happen with the about it no be how ba handsome right okay abejafo mwa wo ho abejafo mwa wo mate by next week ye platform no betudwa na ya hwe kwan betimi afa so aboa operation way out of bachelorhood right abusian komono na yedi no so we sujani a kama kuma to ye mwati nyame bebie kwan ama enye nko na odi suja ye kasi ye jai bi ma mama kasa ebi mu dia no den chen de wuti ntima nya wo ho bone twen bra mu akwaba ja ai minister mbacho na what to say angopon adom bibia boko na definitely empire so aso yet to say hey bibia boko yes I was at the magical tea na yebedi hu nkomo no the tea of the moment a drawing a gentle how Ghana ha chese mebedi hu nkomo na mani agekwa because I dance na e bana no odene anope me ba na me ma me bia to amofia oh mato no menina kasa wagene de wode simple ko me ba adwuma homache no no wotwen me wa ha obeji daphne sabati na sesei aduro no woma tu agu aduro no so ye womo a wabeto baako anom onum yos dabi ma me sankoto foforo na wo num bi no woti ho wo ye den
abusuya pusu ahoma isisi a 0500 922 299 0500 922 299 and I said 0244 941 097 0244 941 097 bra we are sure so won komo kakra pesa won ma hwefo ne metifo eche I don't see na that's right I don't see na also okay say woman be em say obeji also obeji bi wo friend me say last week no no obusa me bi fa dro no also hu ayi bi wo no obusa me yeah so oni bi di nkomo me chire mu no obusa me say na dro no ye ko fa fin na me say ye ko fa fin ya de na ha no say me na you wo say ne nai also na the brain no minim say I woman no am so wo woman bi wo breman yeah breman side ho me anam 2 card command sure okay che breman UGC no say no say ne nai no e ko form kra na last time na make no say my man bi tie on my friend o chia me o chia mo hwe me chia senior ono osa on yem untimi kwa na ntie o yeah untimi na say na me adom watie gina otwini ka ko na dwuma so ba ti say wo do 40 wo ye de ana me gwanwa say obi ti o faka kwa bruchire akosa no ya ye ne adupa o Ghana ho adupa ba fie muntutu mi karam be be ti keke na wo ye o that's right na wo ya no ati asi enti demands in the bibre ana asma na woka no omo madi kan to aduro omo na guso omo say to mo is it pressure na no too much woman ya obeto bi sisi oso obi na di hu adanse eche no esi di pan the same thing also woman also to aduro sisi ya amene ni di nkume also to nua no mu no bibre still na wo hwe ana mo so wanji we no onko try onko try man ka so onko de no beto no onko try what do I say Adronam say also for do drum crowd. Yeah. O drum bebre. Also dey me true challenge o fiduam ha. Me se me ma 4 days. So no definitely about now also na nkwa. Baji sika free me ko fi abi je ho me Sompa ha. Baji. Abusuya enen komo me pese me ni udi no. Ya de bi te se epilepsy de etwere. Brane en found to definitely about so. Stomach ulcer ye kan ho asem bra. Na ye mfa onto definitely about so. Na me general body pain ade ya na woti wo nipaduam ye obi ho a osiniema kura no wochim mu sei anadwono ona se wo siniema keke na aniema no wochim mu sei anadwo de minso me pa chaw tumrika na beji daphne sabati otu ase twetwen osisi ya wo ya chese ye obi ho a pain na woti wo nipaduam ti o chia ukotodwe wonan kromu ya wo ya wonan kokomu wonsei se sasabro ede ya wo na woti wo nipaduam me kanfo daphne sabati ede amaw me pa cho cancer be na ha wadwene aye wanum umnimu anase ato onufu mu wadro ne daphne sabati aye dro ngwaso adro yi minim yade a entimi nsa bibia hono wonase atatai ababawa edura nwumra na pese oba himfie a obia himfie punu ya na pampan bia tu afa no so mesraw emfataw kura wayase kaw pepe akodi agoboni bia nya infections o skin disease bi en sansan bia gu ni paduam e obi o ha wani muntimi nya tontrom da pimples aye kwankro wo ni padua so ene de ma skin nye smooth kakra bra na beji daphne sebati me pa cho ekura tuana ekuro na dane kwankro ekuro no wadwen ye o se eye spiritual me pa cho nya bibia na eye spiritual ye obi o ha diabetes kura e dane na ho awo entuma katade so me si obi o ha ni sisi achi ekuro bi e da ho no what entuma kata so 1 year untimi ni dida minister ekuro tu obi 4 years ni me pacho wadro ni daphne sabati hunamani sansan bia eze unim ensan bi o ha e too stubborn say antibiotics no entimi no
say wo hia say yade na aba ohunam ani no wonnum aduro kɔ wo nipadua no mu aduro no kɔ wo yam na kɔ saw yade Mr. Daphne Sabati numbers no 0244 941 097 and I say 0500 922 299 share eya na wasumo keka ho anaya na uminimu ya wohene say aye kwankro ya de dawo so wonnum adura noma enko tiemiye wadro ni Daphne Sabati hwe obi ho a wona ne te ho no watini ho baako no wotini ho egu ani mase ohia Daphne Sabati yesi kwaye surgery enti wo pesika se wo do be fro airplane akwa bruti memo me pacho Daphne Sabati nti won wane nkomo kwaye surgery e wa bruchire nyina no enne omo jai brani emfawo entuti yiso fati wei eye wanopa ade the first thing na obeye se obeda sore no ene se obenum tii eno kwa anopa wa sore a woni di ye no fansuo hye kakra egu cap mu na Daphne Sabati egum me pa chow kanu mu anemram mai bi e friend Mr. Ado obekwai obeto bi ma na yire a deeper ankrofo de friend pa e friend akonta ose me ba kofi IBJ o ma me no aduro na ase na aka no na me soma ko wia no they say Daphne Sabati nti one na stroke akoma to form atiesi one na stomach ulcer ama omaye mo bowa busuamu ni abrabomu no enne woma de omo ho me pacho ede na hawo ye obi ho a wasumu kekawo wasumu sei ekekawo pa ene eniema bia so de gu wasum bia de agu antibiotics e ko hene baaye wanom edu time bia bacteria na ya no mo e hawo no edu time bia on be resistant to enro na wo no mo no edu hia herbal tea bia ano odin na betimi atu ya de nase me kan fo Daphne Sabati e de maw misrawo ensa bi gu hunamani enye nku asem wo hia se obenum aduro bia ko ni paduam na kotu ase because wo ni medi adanse pefe se what try nku ahodo try so ensa na nko wo de hwe wa hwede wani maye ababa wa hwede wa fono ho aye hwede ensa ya wo ababa wa hwese de usi tim ho fa tin kwa Daphne Sabati ena me kamfo ema wo me pacho dementia ha wo maame oti ho a no wakasa ade enya wore ho krampa no osene wora ho ade enye sunu kura no osu ene nkura na ehunu amane ese menopause ade na ha no Daphne Sabati mesra unua bi atentumagu edama beto no so fa ne betuti yi so ne en kanadam to nchen numbers na opusu no 0244 941 097 and I say 0500 922 299 midofo say yade kwankro dia yade a wonim seni da so asana dia Daphne Sabati sa wo frɛ na wontimi moti ni dia o de ka kire de offer phone say IBJ tin no na meka ho asɛm no ebi ankomodie ya yedi yi wo pesa wo ba mea me ho Sompa bra wa batumi wa na yenni ɛho enkomo me pa chow ema yade mfa wo nto fom se yade bi dawo so na yemfa wo nko mortuary said ye meti ha yemfa me nko samfo aduama sie dia Daphne Sabati bra o final words na yen sorry well abiam say medical ka o me say amon for frame me ba be sorry am frame mo ba me frame bi anti mo fa nche me
050 ndo fra me ana be so na beba nti omo fa nchem nya oza metena na metie audio bi woman be from US last 2 weeks no be to bi oso obi abedu on be ye nti no Wednesday osapim you no aka ho that's right say na yare no won say enye maami bi e wo UK no no obeto 8 no you can need them oko but we US is it and you baby a wo kwakwa surgery no wo ma beto 8 de ti wo kwa surgery na dey baby a wo ye wo ko fa play akwa surgery no asomo wo ma beji difference about 8 10 enti abusua pusu human kumasi ya daban new site enkoa na obenya difference about edu brebi so ya na kakra wo menchen apart from sa baby mienu we no unya bi wo baby abiem ye sa de be ya numfo bi enkonko tete baby say definitely about in the woman sem eni obi ansem or da ban new site pe number opusu no 0500 922 299 and I said 0244 941 097 definitely sabati IBJT no yenom nyankopon hira awotutu a minister borum mame they say suja die ni ntihwe obi kowu obi ko kana no aduru minister suja die ne de ayade bi a oduru mfie bi na oda so di suja ya na wa no apart from the nipa be kan fa ho no na wa won so no wote ho a ti say the sister ne kan wodwene sa na busa say da bay na wote wa na obi bro invitation card so obe wale dia eno de na break you na ekunkura na chese bibi ye o say ye na suja die no so aye di no so ebi ye ayefum so ebi ye ayefum so obi o ho a me ma ni bi o ho a akohuma bonti onwale dra se wo be wale pa na wo be fa oba so wo be na kohuma onware da na watwiem na me ni pani bi di komo pani bi a wagi din a wa wale ajai na oka asem bi kire me na me hu ni se na wale ne de obetimi a wale beche obedi sujede na che wo se so wono wo pese wo hwe oba ko wo mama miensa enko be hwe ne mama no enso wono wo pe oba wabeboa no baabi a waduru ni de onyennu se wabewale no obeyi sika ama obaabiem enti wopo ba se woba na woni bibidie na woba na betimi ahwe no no ma wale ene edin ni da so se Mrs betinye wukunu ne behwew ene ewomu a na waboa kakra bai se obewale na wono na ebehwe oba beka cho se tobibi mame woba beka se memsika de saaba no omboa na wuti wiase na wo sa adwini wei so tirim se o pesa o hwe oba anka o ma o behwe wo mo dia why na we expect so oba ware se biye pokura su otogum awale eyemoa se oba be wale na oba boa ne kunu be hye be metim se ope oba a wanya no ho awie na wale ne dia sa be man obedi sujadie no ache ena ebinum susuro se wade ne life nyina be kwa akohye insa in the name of awale na ebewie akire na oba no abitire no eti sujadie ne die eye niema bebre na mienwale oba bi su too much freedom wonu se de osi ni no eti wakase oba wale a be ma bi be ba be gina boso ena awai ena unrufie ena wanwani eti wonu kra on pesa pressure no eti onware eti ube ye sana na hu se ena wo 25 a ochina ubenya 26 udu birthday na ye wish wa wani jinyana minister a beautiful years na nyankopon de ama no ena e reduce birthday na ye di no say ma 70 years a na say na we do birthday we di 50 years a so age no a reduce so aka 20 years okay it's your beautiful age na nyankopon de ma no eno na e reduce na you are getting closer to your grave. It's birthday no, that is the meaning. Eti oba bi su besi su eni gie su mani pedi su je wo ya we. No kure pa. Because o pese okwaji nani, wono on pese be me bia be friend and away and assembly na wa bonti and kofi. Eti obaji nani sa nani be no so na 35 36 37. Na just a time no na the arrow say na unsai nwoye. Sujadie no minister arechichire wo mo. Arechichire wo sujadie mu ni se. Mame ya me families who nye example.
Semete ha me ni kuna me wo ma. Enti me ma no eye ma rechichire. Okay. Enti sa wale ne ba fine. I will not kill myself because me to what I would think say me who say here. Why never me ma? What did they can I say? Enti aware ne ma but nyame de mana mame. Enti e mana ye ma rechichire kese. Nice. E chain semi ni kunu. Enti awale ne be ka ho aye. Obi nso wo a wo se de metie yi osuro se wode ne ma no be kwa awale mu. Wo kwa wale be me wo mo wasi yo. Wo po wa wale wie ya wo ba ya de kitu bia se de obesi aka no na wo nso enipa no ayo find say enye ne ba no ne akwala ne nti na minister all kana asem sa etipa no twa no obi wo say okay ene me kura ma me hwe me ma na mom media me se me fie ne se wanya be 60 70 80 kono na obi aka ho eti suja de ne de wo bebre na memma ne de ne de obi wo ho a obi ama ne broken heart ti o se onwale biem obi wo ho nso a ti se de break o de usika show sa sankrofo no na yebema yebe bie platform na yes o se onwale biem obi wo nso a stinginess e na eku memma ne bi no wo ye pepe wo yisika mo ba kura chese eye ne ti se de wo tutu ne hunwi ko obetutu ne hunwi as per so be yisika mo ba na wo be wale no minister wo hwa wo yere na hwa na hwa wo yere ma wo be wale se wo no be yiri be di chempe dia wo so de abrochira wale be ba na wo kwa abrochira Ghana fo ekotena abrochira be ma han dan a oba to aduane gufia sa wale no timi fama Ghana ha o timi fama Ghana ha minister enti mema ni bi wa pepe na mu omudi suja no enti wo check ho se wo di suja no na wo busa what so atena se ya check wa bra bom se mema ye ready ana o mo mu frɛ nyina minister busa wo mu se o mo ye ready ana wo ye oba na wale ni ba obetimi age wo ye be ma na wale ni ba obetimi age enye mi yesuja ni mi yesuja ni akofo obi abro na afa wale wie ya wanu hu enti suja de ni de ewom endidi so obi a woni problem o didi suja sister ye ofre ye wo se wo ye kama wo di ne hu ni ma ne broso enso sa wale ni bi ma ebi a be ma o pene pa so ho but on peno next week me busa esuja fo no nkomo bi a wo busa yi busa ni pan se why you ready ana I just say me yesuja ni na be ma ni ma no ba ni ma but are you ready? Because our the American can say you crop for na wuko obi atete ni ba ma na nyina dwemfie aduasa na echira obe fa wo no ni super tantan bi e wo no ho no why you ready so be endure suban our ye endurance say minister wunima you need to endure one another now why you ready say wo be conform na abrabo na wo say see and why you ready say wo be jai and sana PRO what the platform yi abeto ho na me say platform so be boa ama womo mu ni yire ne womo mu ni krum nyame be ma omo anya bi. That's right. My question is, are you ready? Nyankopon shira awotutu o question ye me de next week ye be din komo yi opani na say the wasi relax there ade won kasa na Kasa bro 15 minutes. Oh 15 minutes. Yes. King George kasa. Wow. Kasa. 15 minutes. We have koi. Mami tio. O time na wo shi no. Yedamo ase. Em say Simo ane kana se wo pankro no biom. Okay. Odi ni birthday no. Na why sujadie? Adenti en obi di suja. Sujadie ya nyame amata na body ho sa. But even ya body mu kura no. Nyame emwa side no wanye obi sijani. Na mpani kasem bi se omobro se abroma sijani. Omobro se abroma sijani. Ana hwan so na yesi jani. Na ni nyina mu no ene enipa wie ya na. Dabi. Eyikuo ubetimi afrim. Ubetimi nso akohyem. Ni nyina efi wankasa. Ya bobo bisu a suban etimi ema enipa ekose sujadie mu. A omra na nani nya dai enaso. Ya mosa title na ma se
madia memadia na ekoso na bekoso akusisi wiase we ebekọ na wie na de ba ko yawom ni say you see alone is miserable se won kwa wonam no ni ade na August nkrofo ka asijasem ho asem sa winter we mu eno ho kwa na ya na nkrofo dwen o da bi sujadie no nya na mu nsam nko awo ye kra de enya awe ntina ye ka ho asem most of them can topic but I no so ka ho ka ho de King George ka ho King George me try platform we so ho ya na me person be hypocrite ye won niam bi ho a even Africa ho let me make things clear say you can't sex education no be en ho eno na ye nkyerɛkyerɛ ye no ena de mprewanyi pi nam because akoda no ye kyerɛ ne sɛ se na de ne tie na wonya mfie se ya na wo sɛ wokɔ ho a cross na da ho ntini bi kwan nkɔ ho ba ye de sie wo mo wo be hu na danfo akyerɛ no King George eno so ka ho eno de me ka na 99% wow na me hwirisi ya no ma hwirisi ya na no nkyerɛ sɛ end of your life wo your choice ubetimi akosim ubetimi so ide afrim se ebinum afrimu ama ene onkai sujadie no bio ebinum so nan sikwan so awon ye de omukom na yesuban no a adentida ukopre ho akoye ankunam samrei se even promotion bi kra ba dwuma mu a na sa wo ye sijania yemfi wo because wadwe no akoye half mental sujadi ade ba ko no opani bi kura pese oboa na nware ya wo de obowura me time obowura mu no ade na otutu aye o mowura otutu o time no kura so say wo so ye pialo ma asijafo ntino no so ye guess SB ntino enkomo we kura mpo no enkomo we kura ne ye paye ma onni bi esujafo ne edi enkomo na sa no mo fa fried rice bi e mesi mani na me pay baby try na sujafo so ye nyia sa no afa no personal sa maybe sawati asebi oka adena o pepere ho akoye sujani na je suja no kra ba ye fault ye sujafo kantano na mo kana no eche na mo pe ye pese ye sujani mo na mo pe sir enyo bi na pese o ye sujani ti ye se ne mu nyina mu ye situation bi no obi a finding itself in anu abaye sujani ti uka jem say enye choice choice me more out what am no cross so say me amount enye choice reply choice ni dey subai wahu mi ka se obo be kana sam obo be kana sam de nanya wale no obi kom no obi adinania manasa afrimada ni sujani ana refi asem no Dabi o King George me say enya me mfangu me maso asema me ka minister mabobe be di me say enya wale no obi be wram ena obi be di nani sa no de ahomtie jai no wa be sujani okay ceasefire e tu ka say dabi wo ka say pepere ho ye ne aye sujafo a me ti ase me ti wani mo atwa die ntia mo atwa mani mo atwa ye twa anim se be me ti ga no ka no wa kan ya ka se ni mo tu am na enjoy yes say ye twa anim ma wale ti dia ene wo ma wale nyina o be atwi na minister wonim the most painful thing about asem ya King George emma binum ye hypocrite it's a say tie na 1% nipa no won nche be ye nipa ne ya no aye offended no woduru abonti no obi aya say enye fe obehwa asa ahwebi no sekura bona baso yes asa be ma no eti bonkoso no eti bonkoso no obuada because say udi William ni dey iti wa dey fa ye ni ye ka asema wo ka dey na dey ahunidie resist ye free ye wo ba be na ahunidie o enti obi akoye sijani awomi na wase obi akoye and obi o hani hot chances wakoye sijani no nim said no be kosa ha no me ba ko pe aka me time ba ko ye be hwe enti hot chances so e dey enko
ɛyɛ nneɛma ahorow bebree the mpɛsɛ meka ne sɛ ɛno ntumi ɛnyɛ the end of our life. Sigyadie ɛyɛ title wobɛtumi afirim sɛdeɛ sɔfoɔ nso wotumi firi asɔfodie mu no. Enti sigyadie ɛnyɛ yɛaseke sɛ yɛde ato nipa nyinaa so na mmom alone is miserable na yɛka no. Yɛnhwɛ yɛn nso yɛn ne yɛ ne yɛabrabɔ no yie. Kwan yɛ ɛde yɛn fa so a yɛkɔ pie saa beaeɛ hɔ. Yankopɔn Shaw Ken George. The great. Sujadie. I was here higher though. As your brano aso. The great Borum Tona. Yes, sorry, good answer. Obi di sujadie. Abra emfri no. Obi di suja. Abra emfri no. Obi di suja. Abra efri no. Eyade aye wo ho. The emfri no last week some hwe am bobo courses ni bebre. Ebi yare. Ebi enema bebre. And I was to as wa kanema bebre be afa ho. Ena ebi susu ye de omo efri wo mo no. Ebi ye dwe. Ebi ye me ankasa me pese me di me ho so. To watana ho a dum pempenso be afa na time na biti no. Ebi su ye nipa mu nyiyimu. Pese me sem we wo ye tenten. Me pe tenten a me tumani se ya. Sa na dodo na ati we ma no. Nti wo ya enwi me pede ne chest soso. Me pede chest a whole lot. Nti wasesemu a ma fere ko dum pempenso bi a ne ho na akire no. Ena bi nso ye sisie. Be me bi asisi wo ba ma. Akoye case. Oba bi so asisi be ma akoye case. Obi abo bi ho ka. The ahwene nursing school. Owe ya wase wonya me type. Nti case na aba na wo mienu. Case ne wo nipa case nipa na anka se bo ha sire nya mesi bo no. So obie na no a. Se wo bie na no a. Enye yize. Ebeye no me kese aba beda wo so. Ena bi nso anyame na anka sa hwede wo ye no a. Otime so ye den. Eto punum. Na wudi suja. Tu be kwa na wo ho ade kronti a wo so fasa. Enti de me kan se yenhwe ya namonto yi. Ye kom ye bam ye nantim ya setrem obi no me betimi akwa na kwa sai ne maso. Eno me no obi wo ha wo kagu so a. Enti bibia nya kwa. Ne mu wonso so a wo de no emfiri wo. Ne bia bibi ntina akofa aba tu anamon. Anamonto bi enu aje se wo de wo be ko nkotodwanim. Na wo be bo urade mpa ye se wo sre no. Se omo because wa mo se be di suja. That's right. Wa mo se wonko abenante because se onko ankona monko wonante kura wonhira sote. Because won se mo ka bomu a nhira no emu yedu. Abra baanu mo ka bomu no. Won se baanu so emia. Mo ka bomu na mo bompa ya nyame tie ne yesensa ka wonko a. Okoye ankona mo a onhira ye ketua bi. Nti bo awurade mpa ye se wo mo na wonya ho kani na onhira no so etimi aduru nanim. Right. But Radim Payes also Ubenya who kani na unshia na timia duru onyankopon anim. Medofo me pese me kasa kira wo se sujadina woman wo onyame owobotaye papa bi e de ma wate. Ba bia tibia na duru no forget about pressure a war system num. You be ho a ma me na e ma pressure. Obra bi ma pressure onamfofo mu si so no wakọ wede akọ se wutwa ntade ani nti wode no emai tobo ase mese afi enko na wiye no me yesujafo piaro ekwan bia e befa so ama wonom a wo ma ho boaso ye obi ho na ho boaso but onya ni papa yeah Mr. Pusu ahoman ye audio breme minister medim fie sei minyaware ameware me ye adwuma sei na ye ni nkomo wonso a wo how bia wo bia no ye audio breme se sei do betimi aframe a je se bobe 2 area 2 that time na mapon sorry me patcho number no is 054 11 26626 and on the production line no so was spiritual challenge
how na wo no e sunsum how e honamani e de be e awaresem bibi e how bia no freme na ye ni nkomo na wotwe mu de esujafo pa na mpese mo freme na ye bonkomo oti awotutu anka oti King George nka oti the great nso enka sana Dr. Setedu so the secret of life no ebrewo my chief executive producer Dr. Blessed Foster doc baby will be ano Unyankopon Anthony Boase na onshana onyo kese. All right. Abusia and can be sorry na me mpani mfo acha me 5 minutes se me mfa course ntino 0551931931 0548931931 enkomo ye di me pa chaw opese wo ma contribution bi but ma me ntia me boss K Edu gas oven boss anopa nyankopon nya okese pa mete won ka che me sorry nkonya so a me frɛw K Edu gas oven the shishiman na nkasa nyankopon sha pa boss right yenko ahoma so hello Papa, brother, Asubje council, afidie bi ben o, twe ho free homa me why? Okay, the brother for the what to menka. Mete wonka pa. Me dia kasa ke Edu gas oven papa para baba swe. Hey boss. Obi ami bo this is here wa ba homa isu. The sister man. Me body check you the no partner and no maboto kakra na me ma me ne papa so o makasa ma ayedi pa yes enokure ma ware na form sa na se obi besi obi pe se oba ware no na so na form sa na ya na edru ba bia ye mezi no mo so che no ye se bi we obese de we ni re ase we ni re no so ya ama aware na ya atria me ya kwatire abrabo ye nipa mire na bo abrabo but at this time no ase ye hunu se be ma ne nye bibi ansa na ase oba na se na wa no awofo no su bika ho ana we o kwakọ wa no sika be no mo wo eni ade ya abrabo enti awofo na mo ye ime sra mo edru ba bia ya mo nkofom kakra be me ni okode agi wan sase me ni hwe but the nyamia dum edan ya CCB ye workers ni ade ya brabo we beboa no ya beboa ni akoyanim enti awofo ni nya ise we ni bi no obekwa akofa ba no so kwa na akoye bibia ho ni nyamia sha mo na topic no wa ya de nyamia ka ho ma me wate na nyamia boss but nebum ya portai why ya portai Evangelist Dr. Blessed Foster and Menja Robert and Uncle Jeff. Doctor yeah, me kaise a check akra. A rebia me person come ware no. Ne ma me ka chen say those time me yedmo to ask. Ne ma me ka chen say a boy oniska pre. And the boy na ye fresh. Unim say ewura no ne obi akọwo miensa. Onye ne ho ade na tibia again wo mu no. Na we na me ye program ana mama no friend ba say hey be Johnson ye na obusa ne ba ne say nti Johnson no hwa sisi obeware wo wa ho say e no say mama na wo ba ne Johnson a ka wo be na ware me na minister again wa be wadanfo ana ohwe me dwumadi pa sa no wa be wadanfo ohwe me dwumadi pa nai anko yes aboso wa be wadanfo Hello, good morning, sir. Good morning, sir. Udini baby au kasefri. Yes, wadumo. The premier Emmanuel kasefri appointed. Okay, mama mintie. Program media. Dia man tidia. Ya na me hon to me. Mani je wudumadi na wudina nyansane India nyame edia chow koswa ne pata adem amen na wama ye suye ne bi ama ye life no etutu na mo a esi
kwan so kama never be coming. Now, as some I'm going to say, our guy. Now, look of I'm not bad at 2 years. I was 20 years, yeah, and 1 day, and Yama. I feel if you can your balance Bible, see, will be our what it is, what Jano, or Sawa didn't do, then they will all my living. Okay. When a full topic. A full topic for another day. Ama you say the meeting na home. Okay. Then the program me say ama na me ayi Kevin, fan number no. En komodio ye be sheda to ebo ase discuss why? Nothing. Abacho awo tutu aso obe ware why? Hello. Hello, Micho. Yes, sir. Mami Tio. But you didn't be our casa free. Sir, come you to okay. Casa free by my GC. Mami Tio, senior. Oh, Utio who radio no so. Hello. Hello. But you didn't be our casa free. You know, I'm part of Veronica Fast. Hey, Mammy Verona, what to say? Yeah, what's I do? Is it to be more than one? I may say, topic in the Yana, and I was a Jaima or my baby home in the Neda. What a so? Oh, you did do tell me, see, I call us right to be fro. Minister, I dear about me say, say, it will be a honor mouth. Oh. I said 15 years, but or catch me say, on the way I me seeing. Oh. I'm fine, me. Want me any now, Homano so. Abusia, ye de yankomodie no ebesiha. Adwumadie ne ye awofo kwasiara no pa bia no nso kosi no nkro na Minister IBJ metenadwam de ebrewo mepacho. Bibi hawa fraying ewo production line na yede to so no entia soronko enkoma me boss me CEO me chief executive producer Dr. Blessed Foster Doc Nyankopon Shaupa aboafo eboa mu video hanana safo kantanka eboa me Kelvin De Bruyne aboa me sanso na Kelvin so eboa me enne na me angasa me nua Kofi Adu ewo me nkyɛn ha me nua PK no wache me 10 minutes ama me de fa me course no enso ese asujafo no on na ye vice president Nyankopon enhyao ekoba jesi sempremo enso so ewo MCR honomo sanso na David Dollar ewo ho Prince enso ewo honomo Nyankopon enhyao na onfam free adumu enko adumu nyame aduma ye besan biem